E whakarerea ohorere ana ngā whānau o Mangatawa I tō rātou marae papakāinga. We're all here, we're all in one good spirit, we've all just been told what is the haps and, you know, we have to take it. We have to take whatever thing. There's nothing we can do about it. Some people have left animals up there that I think they're arranging to get. Tai atu ngā prihi mana ki ngā kāinga pēnei te kāinga o Mabel McLeod e noho ana ki ngā tuahine place I Mangatawa. This was about 3 days ago, about the 25th, I think. And so I thought it was a weird message because we actually never got told. And I said, no, we're not evacuating. And then I think it was true. It probably was a preparedness type of thing, but they actually didn't prepare the people. They only prepared themselves, and they should have actually prepared us for it. But we knew from the source that from Whetu Marae that we were going to go there. We'd had discussions, and then shortly after that we received notification from council to evacuate. They were concerned over a water main bursting at the slip site, which is very, very old. It's a very old piece. I'm not a geotech engineer, and I'm certainly not somebody who's an expert in water, but there was sufficient concern, and so we immediately evacuated our whānau down here to Baypark. Kua puta te pānui a te kaporeihana o Mangatawa Pāpāmoa kei te whakarite rātau ko te iwi me te kaunihera I te marae o te whetu o te rangi me te himo tērā mō ngā kaumātua. The concerns are around the time it's taken. Obviously there were other areas, but with having to be evacuated so quickly, there are some concerns around why it took so long to identify the problem. Tērā pēr me arota tātou titiro ki te taiao me ngā tohu I puta I te taiao. Ko ngā maunga e karapoti nei a tātou o te moana o tauranga, ko Mangatawa tērā, ko Pūkōrero tērā, ko Mauao tērā, kua Pākehā e ngā maunga e nei mahi tūkeno. Nō reira, me whai whakaro tātou ki te taiao. Koinei te mōreareatanga nui kua tūwhera he tomo rua ki muri tata I te karapu me te marae kei te horo haere ngā poraka whenua o Mangatawa Pāpāmoa o te rā kei pakaru ngā paipa wai mōrearea rawa. Tērā pēr ka kuta etahi a mai ki roto I te whatumanawa o ngā kaumātua. Etahi kaumātua kei te māwiwi, nā reira he mea nui tērā. Me whai whakaro mātou ngā mea rangatahi ki tērā ahuatanga, ki ērā ahuatanga. Engari, kei konei ngā mokopuna e hikaka ana I ngā kaumātua. Kei konei ngā pakeke e whakarongo ana ki ngā tohu a ngā tohunga o tēnei tuāhuatanga nā reira. Kei te pai mātou. It's just to take care of everyone and keep everybody safe, make sure everyone's accounted for, make sure that the kids that are at kura are coming here, and then we'll move from there and keep everybody informed. Ngāti Rangi has got a food parcel coming down here very soon. So, and the school buses will be here. All the school buses will deliver our kids. Ko tahi ana te whānau ki raro I te maru o Baypark, ki te whai haumarutanga, ki te marae o te whetu o te rangi. Te Kawa Paora, Aukaha. Ko te reo, te take.